kahad takite ko mag-post pasalan patay gutom or walang gutom. Gay tahati ko pegega kulo si lahat. Suga ka post. Lu ne patta, lu ne video. Gay tahati ko bang ini hati poon story nen. Si kaam iya may kaurungan. Alhamdulillah suga kaam magsukul bisan pe sa ingge kulang-kulang ne pegge gay angan-angan bi. Dukdumen labeyan pamakot tabang ko may mag-vlogger miyaan suga hinangan video, suga pinatta, suga in-update. Bang sa ingge matikkahin duk iya labeyan pamakuhin. Banis manamal ga kaurungan mangkin sa niya reklamo re. Happy bang kaurunganin magreklamo. Aaga kay kaurunganin gana reklamo re. Pegge ga rajiki sisiye. Nasikaam kaurungan lo. Dani suga po sumbibisan pe sa ingge hadji-hadjene diki-diki ne. Suga pe kaam magsukul. We kaurungan kaam. Bisan hadja dakarot buwas okay ne. Mangkin sa may 3,000. Dani suga pihahon bi. Lebih nilay. Gay hadja tahati ko bang saing ge pegge. Bisan may barangay ko, lahat ko, gana takite ko mag-post bisan dambuwa. May adang lahat duhatu-hatu bega kabahagian kemon. Ataw kanin sinwen pahali ni hadja gay ni mag-post. Takite ko may sayulin basa may buhok ni ko may postin. Bangke may lisayul palabi may teluel gay tapatahak no gay tasayul no. Gayan dapat buhok iyan, metot iyan. Pigya gani niya ano ni bohe. Nasuga ka magsukul mi idol. Dani suga poson bi. Alhamdulillah magsukul pe ka ambang kam kaurungan bisan hadja pinagpain-pain dampong sayul. Bangge ni sukat dambuwa bakas binud ni suga ka magsukul pegge. Bang kami magtinanim gehep kami ngeddo ni. Buwas dakarut lay ni hadja ka am ngeddo. Inday ko si kami ka penia tu utek kami ano yung may patay gutom yung. Nasay do may idol pegge rumendo labian may vlogger. Bisan nagay post bi update nen. Pegge rumendo labian pinaku atau akan rumendo labian sponsor amban panabang lay asal bangwe amban kalangkewan karyataan na magsukul ni ka ambang kam kabahagian bisan pihalga piye-piye ne. Dani suga posun bi. Dani suga sine-sine lai mangan tanan sinin. Dani suga pakaaton bi. Salam dua si Kaam Kemon.